priliku, pošto je tu gospođa Handanović, koja nije odgovorila mom kolegi Ahmedinu Škrijelju na pitanje da li se u Novom Pazaru planira otvaranje rudnika na planini Rogozna, dokle se stiglo sa istraživanjem terena i da li je u pitanju rudnik zlata, bakra ili litijuma. Pod jedan, ovaj predstavnik poslaničke grupe je predstavnik poslaničke grupe koja je Narodnoj skupštini Republike Srbije predložila na usvajanje, i to po hitnom postupku, rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Ovo je predstavnik poslaničke grupe koja je zvanično tražila da se takozvana Preševska dolina uključi kao tema u pregovore između Beograda i Prištine. Ako iko od građana Republike Srbije misli da je interes Srbije i interes ove poslaničke grupe, onda ja tu nemam šta da dodam. Dakle, koji su predstavnici političke elite, čija je politika dovela i do genocida i do ratnih zločina i do brojnih nesreća u zemlji. Sram vas bilo zbog toga, gospođo Brnabić. Napadate predstavnike bošnjačke nacionalne manjine, albanske nacionalne manjine, a znate zbog čega to radite? Ne samo zato što su oni Bošnjaci ili Albanci, već zato što vam se ne uklapaju u biznis model. Vrlo lako se vi dogovarate sa Albancima koji takođe isto govore i o Srebrenici i o Kosovu, sa kojima imate biznis aranžmane. Nemate problem da u Bujanovcu budete u vlasti takođe sa Albancima, ali sa onima koji vam se ne uklapaju u biznis model, oni su vam problem i oni narušavaju dostojanstvo Republike Srbije. Bili ste predsednica Vlade u 3 mandata, najdužu u istoriji ovog naroda, zbog toga što ste izgovorili treba da vas je sramota najviše od svih u ovoj sali. Dakle, čovek je u Narodnoj skupštini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid. Ne, nije bio genocid. Ne, u Srebrenici nije bio genocid. I to sam rekla ja. Poštovani građani Republike Srbije, da se ovi ljudi ne bore za interese Republike Srbije, onda slušajte za šta će oni da glasaju, pa glasajte suprotno tome. I to je čitava moja teorija. Hvala vam. Upotreba uvredljivih izraza, a nakon toga da primenite i član 110 i član 111 i da joj oduzmete riječ i da joj udaljite sa sjednice. Iz jednog razloga. Jako je opasno kad neko ko vrši funkciju predsednika Narodne skupštine etiketira 2 manjinska naroda kao nepoželjne partnere bilo kojoj političkoj stranci u ovoj državi. To je nedopustivo. Drugo, moment. Razumela sam vaše ukazivanje.